da se u životu ne bi baš puno gubio, ne? Pa da se ne bi izgubio, predlažem ti ovak. Avenija Dubrovnik. Sa desne strane Zagrebački velesajam. Ulazi jug. Lijepo uđeš, hodaš samo ravno, ne? I kad dođeš do raskršća, vidi kaj ti piše. Do raskršća si došel, na desnu stranu paviljoni prema 21, 22, 23, to ti ovak izgleda. Kreneš još malo tamo i već ti se vidi. Vidiš ispred ovu zgradicu, ne? Kad ideš tu, kaj piše tu? Glazbena kuća, ne? Dođeš tu i lijepo uđeš na vrata. Ovak. Tu te čeka ekipica. Andrija, the man, u mraku. Nekoliko prostorija za probit se, ne? Vidi, jedna. Ovak. Kaj se tu vidi? Sve potrebno za probicu. Evo i tu. Evo ga. I tu sve potrebno za probicu. Malo samo da snimam instrumente. Odnosno pojačalo, imamo to, imamo sve to. Sve potrebno za probu. Samo se uštekaš. Dođemo tu. Dođemo gdje? Tu ekipica piše tekstove, inspiraciju traži. I evo ga. Main stage. Jel me vidiš? Jel voliš drago? Evo me tu sam provodim nedjeljicu ovak malo svirački, ne? Dobro, to je sve dio live nastupa. Da čujemo aplauz. Dođi i ti, sinica. Kaj se doma odmaraš? Dojdi. Kad je plan da ideš? Jamming, a ako je dovoljno dobar, može poslije i nastupić. To ti je to, glazbena kućica. Tu je soba za kuliranje, hladit glavu. Evo tu se kladi glava, ispod ove, kako se zove, afričke šljive. To je to.